Poštovani gledalci, svi vi koji nas pratite preko satelita i vi koji ste na našoj nacionalnoj mreži, dobrodošli u emisiju Most programa za inostranstvo Radio Televizije Srbije. Ja sam Suzana Gvozdenović i bit ću vaš domaćin u narednih 50 minuta kada ćemo nastojati da prebrodimo sve granice i daljine i budemo zajedno najpre ovde u Beogradu, a onda i svuda tamo gde će nas odvesti naši današnji gosti. Dobri poznavaoci prilika na ovim našim prostorima kažu da je ovaj deo Balkana oduvek bio kulturni deo Evrope. U susret mnogim događajima koje će se odvijeti ovih dana u Beogradu, ugostit ćemo i naše današnje goste koji će sve te događaje naravno i najaviti. Dosta muzičkih numera, a predstavit ćemo i goste, neke učesnike Beovizije i Evrovizije koji će se ovih dana odigravati u našem glavnom gradu Beogradu. Nezaobilazna tema na ovim našim prostorima je i politika. Nje ćemo se jako malo dotaći, opet kroz priču o slobodi štampe. Najavit ćemo naravno i 5. Međunarodni festival arheološkog filma i još mnogo toga, zato vam i predlažemo da ostanete sve ovo vreme sa nama. A za sam početak da krenemo od onoga što su informacije. Svi vi koji iz inostranstva dolazite u našu zemlju, prvo sa čim se srećete jeste carina. Novi carinski propisi koji funkcionišu već praktično mesec i po dana doneli su sa sobom određene novine, možda i neke proteste ljudi na koji su naišli na njih, iako su ljudi iz carine, kažu, o tome pričali već dugo i obavestili javnost o svemu tome, ipak je bilo nekih nedoumica. S tim u vezi naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Most. Gospođa Idrija Hadžibegović, koja je uvek tu sa nama kada je reč o carini i propisima. Vi ste zaduženi u Upravi carina za kontakt sa fizičkim licima, ali tako? Da. Kažite ukratko šta su donele ove nove carinski, šta su doneli novi carinski propisi, koje možda nedoumice, koje možda olakšice, kakve su vaše iskustva? Dobro večer svim našim gledalcima i vama takođe. Novi carinski propisi, podzakonski akti doneti na osnovu propisa u celosti su u primjeni od 1. januara ove godine. Oni su zaista usaglašeni sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije. Nadamo se da su jedan korak napred kao efikasnosti, ekonomičnosti, jedan veliki korak napred za ulazak u Evropsku uniju. Kao i svi propisi, sve nešto što je novo naiđe na nedoumice, odnosno nešto je nepoznanice, pa se čini da ima problema. Međutim, ja se nadam da, iako ih je bilo, da će vrlo brzo biti prevaziđeni. Carinska služba se zaista trudi, i to je i želja i namera, da bude u funkciji privrede i pojedinca. Novi propisi takođe će omogućiti brži protok robe i usluga, to znači da neće biti nepotrebnog zadržavanja na granici, to znači da će biti rasterećeni uvoznici od sve suvišne papirologije. Da li ste uspeli već da prevaziđete te gužve na granici? Čini se da Pa ima dosta. Ja mislim da gužve na granici nema, možda se malo stvorio utisak da je gužva... Oni veliki šlepera i tako to ima. To je neki redovni postupak carinjenja robe, apsolutno granični prelaz je normalan protok robe i putnika, možda je malo bilo nekakvih nesporazuma, odnosno neusaglašenosti u primjeni propisa, pošto ima više učesnika u carinskom postupku. Prvi susret je posle granica, odnosno i na samoj granici sa špediterskim uslugama, da bi se dalje sproveo carinski postupak sa novim propisima sada. Tu je malo bio nekakav raskorak, što nije sad apsolutno greška carinske službe, nego neuhodanost. Evo prilika da ukažem i na tu činjenicu da će špediteri biti u obavezi da do kraja ove godine završe određenu obuku kod Uprave carina da bi mogli dobiti, ne kažem, saglasnost, odnosno dokument na osnovu kojeg mogu obavljati špediterske usluge. Znači, neka naši uvoznici malo imaju razumevanja ako je u tom hodu bilo malo nepotrebnog zadržavanja. Čime smo se to približili upravo Evropi i njihovim carinskim propisima? Pa Evropi smo se približili na taj način što je došlo do pojednostavljenja kod popunjavanja dokumenta, znači da su usaglašene dokumente sa Evropom. Znači, približili smo se i tako što smo se rasteretili one nepotrebne papirologije. Znači, to su praktično olakšice, je li tako? To su bukvalno olakšice, da. To će se već u nekakvom narednom periodu prilično osetiti, to će veliki uvoznici zaista osetiti, a što se tiče fizičkih lica, tu ništa se nije desilo novi u tom delu u sprovođenju same procedure uvoza robe.
Ja ću napomenuti sada kada su u pitanju domaći državljani nije bilo nikakvih bitnih promjena, znači ostalo i dalje, pošto je ova emisija prvenstveno posvećena našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu. Ali i našima ovde. I našima Gleda se i tamo i ovamo. Da. Znači podjednako su korisne informacije. Apsolutno. Ja ću iskoristiti ovu priliku da ukažem šta je to novo u tom delu. Znači, evo sada damo prednost našim ljudima koji živi i rade u inostranstvu. Znači i dalje dobrodošli, nema nikakvih problema, naprotiv, bit će selektivni pregled robe, ali taj selektivni pregled ne znači kad prođete granicu da ste bezbedni ako ste nešto prokrijumčarili ili ste uneli protivno zakonu. Zato što je carinska služba novim propisima dobila znatno veće ovlačenje nego što ih je ikada imala, to znači da može vršiti kontrolu robe mimo graničnog prelaza, znači na celom carinskom području, na svakom mestu i u svako vreme. Selektivni pregled... Šta to konkretno znači? Pa konkretno za pojedince ne treba da bude nikakvi bojazni. Normalno ide uvoz robe, znači i dalje ne mogu uvoziti robu komercijalnog karaktera, već samo što je za lične potrebe i potrebe domaćinstva. I dalje imaju pravo na korišćenje povlastice do $100, bilo da nose robu, eura, sad smo izmene i u tom delu. Znači valuta isključivo u evrima, tako? Da. Znači do 100 evra su oslobođeni od plaćanja svih dažbina kada unose robu u putničkom prometu. Ako primaju robu u pošiljci, opet naglašavam koja je za lične potrebe i potrebe domaćinstva, ako ukupna vrednost pošiljke ne prelazi 100 evra, također je oslobođena od plaćanja dažbine. Ako prelazi vrednost od 100 evra, ona podleže, kompletna vrednost podleže naplati dažbina. I kako to ide obično? Pa, ovako, u putničkom prometu takozvani koji je recimo procenat, ukoliko je recimo vrednost robe 500 evra, a propisano je samo tih 100, znači oporezuje se onih 400, je li tako? Da. Po određenim stopama, je li tako, zavisno od artikla, odnosno robe? Postoji jedinstvena stopa koja je propisana da bi se skratila ta procedura i izbjegle gužve na granici, jedinstvena stopa carine koja se primjenjuje u putničkom prometu i u tom postupku, takozvanom skraćeno, možete cariniti robu do 3000 evra vrednosti i tu se primjenjuje jedinstvena stopa plus porez, tako da su ukupne dažbine za tu robu koju donosite sa sobom i carinite na graničnom prelazu negde oko 33% od vrednosti robe. To je, znači, putniku ne treba angažovanje špeditera radi sprovođenja carinskog postupka. Promene su u onom delu koji se tiču naših državljana koji su proveli određeni period na radu u inostranstvu, odlučili su da se definitivno vrate. Carinska služba je blagovremeno, kad je carinski zakon donet, on je delimično, jedan deo carinskog zakona je stupio na snagu u 7. mesecu prošle godine, a u celosti se primenjuje, znači od 1. januara. Mi smo blagovremeno i preko vaših medija i na drugi način ukazivali na te novine. Meni je žao ako je neko propustio taj rok. Znači, ukinuta je ta povlastica koja je ranije bila propisana. To je bilo pravo na uvoz predmeta domaćinstva uz oslobođenje od plaćanja dažbine u vrednosti do $5.000 i uvoz privrednog inventara u vrednosti do $500.000, normalno pod određenim uslovima koji su morali biti ispunjeni. A šta se sada može? Sada te povlastice nema na ovim propisima, ali oni koji su započeli do 31.12.2003. godine sa korišćenjem te povlastice, a nisu iskoristili do kraja, mogu to nastaviti u roku koji je bio propisan po starom zakonu, to je rok od godinu dana od dana definitivnog povratka, odnosno za počinjenje u korišćenju te povlastice. Šta je još ukinuto, reći o tim povlasticama i beneficijama, što je bilo u prethodnoj uredbi? Što se tiče naših državljana, nije se ništa bitnije promenilo. Promenilo se u odnosu na strane državljane, pa ću ja i ovu priliku iskoristiti da, pošto je malo bilo pisanje u medijima i da ne kažem, malo se digla galama oko toga šta je to. Najviše su se nemački državljani, je li tako? Oni su se malo bunili, strani državljani, Nemci su pokrenuli tu priču. Šta je to što oni ukazuju i kažu da to kod njih nije slučaj, a eto primenjuje se kod nas? Meni je žao, ali u izradi novi carinski propisi podzakonskih akata učestvovali su i eminentni stručnjaci iz ove oblasti, gde su bili predstavnici nemačke carinske službe, znači predstavnici KFA, svi su, ništa nije protivno pravilima Evropske unije. Naprotiv, mi smo primenili neke odredbe koje su bile uslovljene, ali na najpovoljniji način u odnosu na zemlju u okruženju. Stranci su se našli pogođeni smatrajući da su im ukinuta neka prava koje su ranije imali. Zaista
su ona izmjena, znači nisu ukinuta, nego je došlo do nekakvih promjena i to za određenu kategoriju stranaca. Pa ću iskoristiti priliku da kažem da svi stranci svuda u svetu nemaju pravo na sve povlastice. Postoji kategorija stranaca koji ima pravo na povlasticu, to je bilo i ranije, to su diplomati, članovi njihovih užih porodica, strana predstavništva, odnosno sve one organizacije, da ne kažem agencije koje su registrovane kod nadležnih organa radi obavljanja određenog posla. Zatim propisi na osnovu međunarodnih ugovora i sporazuma pod uslovima iz tih ugovora i sporazuma strani državljani takođe mogu uvesti određenu robu uz povlastice. Oni i dalje mogu uvesti predmete za lične potrebe bez plaćanja dažbina. Mogu uvesti predmete koji su im potrebni za vreme dok ovde borave, bilo da li su turistički, bilo opredeljeni, bilo da li hoće da obavljaju neki posao, posle dosti radi sklapanja ugovora, znači za neki kraći period, primjera radi, ako je to kompjuter, ako je to kamera, neka druga tehnička stvar, postoji mogućnost uvoza uz određeno prijavljivanje, popunjavanje određenog spiska, gde će se evidentirati ta roba i nema naplate dažbina. Ali oni stranci koji ovde trajno, da ne kažem uslovno rečeno, trajno žive po osnovu braka ili oni koji su po osnovu školovanja, novina je postojećim propisima predviđeno utoliko što su u obavezi da prilikom uvoza predmeta domaćinstva i motornog vozila moraju platiti 3% od ukupnog iznosa dažbina koje bi bile obračunate za robu koju uvoze, da je ona stavljena u slobodan promet. To zaista nisu velike stavke. A kakve su kazne? Da li su velike? Koliko veće u odnosu na prethodne? Nema kazni za taj vid uvoza. Kazni ima ako vi prekršite određeno. Upravo o tome i govorimo. Ali ako vama nije odobren postupak privremenog uvoza robe, vi niste u prekršaju, vama će se naložiti ili hoćete da robu privremeno uvezete, ako ne morate vratiti u inostranstvo, ne možete je zadržati. A to je neki drugi deo priče, ako ste već u postupku, a onda zavisi kakav je prekršaj i kazne od težine prekršaja. Samo na samom kraju da kažem da su u proceduri i promjena uniformi, da će naši carinici sigurno lepše izgledati nego što jesu. Nekih vole, nekih ne vole iz različitih razloga, ali eto, i u tom pogledu se radi. Biće promjena, ali to je već onaj drugi deo priče i medalje gde finansijski uslovi sve opredeljuju. Mi se nadamo da ćemo tehnički biti opremljeni nešto bolje i normalno u pogledu uniformi, da će one biti kvalitetnije, da ćemo se približiti svetu na neki drugi način, da ćemo imati identifikacioni broj i tako dalje, ali to je priča koja zavisi od materijalnog uslova. Gospođo Hadžibegović, hvala vam na ovom gostovanju. Prijetno, hvala. Samo ti si znala moj kod, moju narav bolje od svih. Kad mi treba sidro za brod, kad mi treba rima za stih. Ne znam kad je pošlo na zlo, sitne laži, sumnje i strah. A kad zvijezda padne na tlo, više nije zvijezda, nek prah. Kazna je što pamtim tvoj smijeh, kazna je što suviše znam, zločin je što prizivaš grijeh i još brineš da li živim sam. Kazna je taj život za groš, kazna je žig dodira tvog, zločin je što voliš me još. Bog nek prosti, zato je Bog. I još jedan tamno si grad, nova prazna boca uz skut. I još jedan hotel ko had, i još jedna žena pred put. A kraj tebe opet lik nov, novi izgovor za zlu kog. Da li ti treba šešir ili grob, da li ti treba gazda ili
sam. Kazna je taj život za groš. Kazna je žig dodira tvog. Zločin je što voliš me još. Bog nek prosti, ma zato je Bog. Kazna je što pamtim tvoj smijeh. Kazna je što suviše znam. Zločin je što prizivaš grijeh. I još brineš da li živim sam. Kazna je daj život za groš. Kazna je žig dodira tvog. Zločin je što voliš me još. Bog nek prosti, ma zato je Bog. Kazna je, kazna je što suviše znam. Zločin je i još brineš da li živim sam. Kazna je daj život za groš. Kazna je žig dodira tvog. Zločin je što voliš me još. Bog nek prosti, zato je Bog. Čuli smo Zdravka Čolića, ako nemate ništa protiv. A naše kolege iz programa za inostranstvo trude se da zabeleže boravak naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu, naših znamenitih ljudi. Jedan od njih već mesecima je ovde u Beogradu, čućete i razlog zašto, a mi ćemo ga ugostiti danas. Gospodin Prvoslav Vujčić, književnik, čovek koji već 17 godina živi i radi u Kanadi. Dobar dan i dobrodošli u ovu emisiju. Dobar dan. Živite u Kanadi i pišete na srpskom jeziku. Naravno. To je spojivo. Pa naravno da je spojivo. Rekli smo ovde ste otprilike negde od novembra meseca, je li tako? Da, od početka novembra. I kakve su vaše impresije? Pa Da došao li se sam, lepše živi ovde ili možda u Kanadi? pa šetao sam ulicom sa nekim društvom i rekli su kako je ovde mračno na zapadu, mora da sve sija, ali to me začudilo kako može da bude mračno, nisam naletao na rupu, nisam udario neko ćoše, nisam pao, ovde se vide zvezde, tamo se ne vide. Privilegija je biti u Beogradu. Ili možda ne želite tamo da ih vidite? Možda nemate vremena? Ne mogu da se vide od onog silnog neonskog sjaja koji mora skupo da se plati da bi sijao, tako da čovek bude suviše umoran da bi mogao da ih vidi. Neću vas onda pitati zašto živite u Kanadi ako već tako mislite, onda možete da kažete, ali me zanima kako žive ljudi u Kanadi, s obzirom da ste predstavnik naše zajednice Srba u Kanadi, da ste dosta aktivni u pitanju i organizacije i druženje Srba i mnogih aktivnosti, s obzirom i na razne dužnosti koje ste preuzeli. Pa u Kanadi sve se dešava oko crkve. Ljudi se više ne okupljaju oko naše Srpske pravoslavne crkve. Ljudi se više ne okupljaju u proskribovanim jugoslovenskim klubovima, znači sve se dešava u crkvenim domovima, sva kulturna zbivanja i postoji udruženje, pesničko udruženje Desanka Maksimović koje u septembru proslavilo 25 godina postojanja. Imamo srpsku knjižaru Srbika koja neguje kult srpskih pisaca i umetnika. Takođe imamo galeriju Aut koja dovodi naše likovne stvaraoce, tako da je na kulturnom planu život veoma plodan u Kanadi i srpska reč se daleko čuje. Jako dobro sarađujemo sa provincijskim vlastima Ontarija i priznati smo i dobijamo neka finansijska sredstva i od njih. Imamo privilegiju da je sa nama već 2 decenije vladika Georgije. Preosvećeni vladika Georgije je jedan, ne samo veliki duhovnik, nego jedan od najvećih neimara koje smo ikad imali na severnoameričkom kontinentu. Toliko je naših crkva podignuto. Podignut je i srpski manastir Milton, tako da je parče kanadske zemlje legalno otkinuto i sada je to srpska zemlja.
prelepo je, mislim. To lepo zvuči, još kad bi bilo tako. Pa, U kulturnom smislu možemo da kažemo, sigurno srpska zemlja. Da. da, mislim, u nekom drugom smislu dijaspora je preslikani lik u ogledalu naše otadžbine, tako da okean Lepo nije rečeno, okean, nego je jeste. samo bara. Da. I koliko se zaista Srbi druže u Kanadi? Kažete da je crkva mesto okupljanja praktično, Pa, ali onako iskreno. Smatrate li da bi to još mogli i više, pa i na sportskim aktivnostima, recimo? Pa što se tiče sportskih aktivnosti, pre otprilike deceniju i po ja sam bio jedan od osnivača fudbalskog kluba Ujedinjeni Srbi. U tom klubu igraju naši veterani koji su igrali u Kosmosu, u Njujorku, znači u Crvenoj zvezdi, Partizanu, OFK Beogradu, u Vojvodini. Taj klub je jedan od najjačih klubova na kanadskim prostorima. Sada gledamo da se to proširi i na teritorije Srednje američkih država. I divno je videti klub i divno je videti himnu Bože pravde i Bog čuva Srbe na dresovima na srpskom, znači na ćirilici i na engleskom. Lepo. Vratimo se vašem književnom stvaranju. Boravak u Beogradu ste iskoristili praktično i na promociji vaše dve nove knjige, Razmišljanja jednog leša i Beograde, dobro je, iz Toronto tebi. Oni koji znaju kažu da je to prozna poezija koja se iščitava kao roman. Šta još možete da kažete o ovim svojim ostvarenjima? Pa prvo što se Knjige su tiče... namenjene, je li tako, ljudima koji žive i rade ovde, ali isto tako i našim ljudima u inostranstvu. Da, Koliko mogu sebe možda da prepoznaju u svemu ovo? pa ove knjige su knjige o jednoj generaciji koja je bila natripovana rajem komunizma za čitav svet i onda je bila skantana bombama sveta ujedinjenog u NATO. Da li u nekim tekstovima se govori u prvom licu ili u trećem licu, znači to nije moja lična storija, to je storija jedne generacije koja je rasla 50-ih, 60-ih, 70-ih pa sve do današnjih dana. Dobro. Kada se vraćate u Kanadu i šta je ono što ćete reći ljudima sa kojima se družite, a koji nisu skoro bili ovde kod nas? Pa u Kanadi se sada kod Srba slavi 200 godina ustanka. Kao i kod nas ovde. Da. Vidim da se po medijima greši, kaže se 200 godina moderne države. Tada, 1804. godine, nije postala moderna država. Stvarana je celim tokom 19. veka. Simbol, logo koji se upotrebljava, skinut je krst, 4 slova S se ne vide uopšte, neke zastave koje ne prepoznajem, himne nema, ali na orašcu sam video 2 simbola dvoglavog orla sa jednom krunom i to uživo. Jedna glava je glava našeg prestolonaslednika Aleksandra, direktnog potomka vožda Karađorđa, a druga glava je glava našeg svjatišijeg patrijarha Pavla. Tako da sam srećan, imao sam privilegiju da to doživim, to ću preneti tamo, proslavljamo tokom cele godine, bit ću par meseci i vratit ću se povodom izdavanja 2 nove knjige ovde i nastavit ću sa proslavom Da li tokom čitave imate godine. informacije od ljudi koji žive tamo kako je to u Kanadi proslavljeno? Pa u Kanadi je postavljeno molitveno, liturgijski u našem manastiru Svetog Preobraženja u Miltonu, po našim crkvama kojih ima širom cele Kanade, u svim gradovima, znači nema ni jednog grada u Kanadi bez naše Srpske pravoslavne crkve. I sada gledamo da dovedemo naše književnike, slikare, glumce, premijere ovih naših filmova ovde da prikažemo tamo i bit će bogat kulturno-umetnički program tokom čitave godine, ne samo u Torontu i Ontariju, nego širom Kanade. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli kod nas u emisiju. Pozdravite sve naše koji žive i rade u Kanadi. Hvala i vama, bilo mi je čast. Prisustvovali ste još jednom događaju, evo iskoristit ću vaše prisustvo da to zajedno najavimo. U Kolarčevoj zadužbini predstavljen je časopis Istočnik. To je časopis Kanadske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Vi ste bili na tom događaju u Kolarčevoj zadužbini gde je boravio i naš kolega Aleksandar Vlajković. Kakve vi utiske nosite sa tog skupa? Pa prvo, bilo mi je drago da se pozdravim sa prestolonaslednikom Aleksandrom, koga znam već 15 godina. Bilo mi je neobično drago da sam dobio blagoslov od mog vladike, preosvećenog Georgija.
i bilo je prelepo, pogotovo što imam i uspomene za Istočnik i za Glasnik iz crkveno-školske opštine Sveti Sava. Istočnik je eparhijski, za koji sam i ja pisao, a i gospodin Dragomir Brajković, koji je urednik za obe ove knjige, i gospodin Radovan Gajić, koji je najbritkije srpsko pero, koji je najpoznatiji srpski književnik i književni kritičar na severnoameričkom kontinentu. Inače, časopis posvećen 200. godišnjici Prvog srpskog ustanka. Da. Da pogledamo izveštaj naše kolege. U prepunoj sali Kolarčeve zadužbine prisutna je najpre pozdravio vladika kanadski Georgije. Podsjetio je da Istočnik već 17 godina ima značajnu ulogu u očuvanju duhovnog života i nacionalnog identiteta Srba u Kanadi. Ovaj broj, naglasio je vladika Georgije, u celosti je posvećen jednom od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, Prvom srpskom ustanku, i u njemu se izvornim tekstovima, koji do sada nigde nisu bili objavljeni, predstavljaju stalni saradnici iz Matice i rasejanja, među kojima su profesor dr. Dragoljub Živojinović, dr. Srđa Trifković, Antonije Đurić, Rajko Petrov Nogo, Dragomir Brajković, Dobrica Erić i mnogi drugi. Autor teksta o prilikama u Beogradskom pašaluku i početku Prvog srpskog ustanka, istoričar Dragoljub Živojinović, je rekao, a i napisao, da stanje i raspoloženje naroda i njegovih uglednika u predvečerje ustanka otkriva želje i ciljeve zbog koji su ušli u neravnopravan sukob sa moćnom Otomanskom imperijom. Pesnik Dragomir Brajković je govorio o poeziji i istoriji i naglasio da su i pisci tog vremena učestvovali u Karađorđevoj buni. Dramski umetnik Gojko Šantić pesmom je podsjetio na grandiozno delo vožda Karađorđa. Među uglednim gostima nalazili su se prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, vladika šumadijski Jovan, sveštenstvo i istaknute javne ličnosti. Susret sa vladikom Georgijem iskoristili smo za razgovor najpre o Istočniku. Mi se trudimo da Istočnik, koja znači izvornost ili istok našeg obraćanja, također donosi izvorne tekstove. I on će biti, kako sam ja u prvom broju rekao, svjedok nas i vremena u kome smo živjeli. Povodom velikog jubileja srpskog naroda i vi ste prisustvovali tom značajnom događaju ovde u otadžbini. Pa mi u dijaspori gledamo otvorenih očiju i svjetla pogleda u našu otadžbinu. Ovdje su naše izvorišta, naše svetinje, naši svetitelji, naša kulturna baština. I naravno mi želimo da budemo sudeonici i svih historijskih zbivanja i naročito kada je ovako jedan značajan jubilej vaspostavljanja ponovo srpske države i državnosti od one nekad slavne Nemanjićke koja je izgubljena turskim vojovanjem od 500 godina. Da ne kažem sam delegiran, ali moji eparhijoti su sa radošću propratili sve to i mi želimo da prikažemo da je srpska dijaspora, naročito eparhija kanadska, koja govori srpskim jezikom, još uvijek nije zaboravila svoj identitetni jezik, deo te proslave. I mi želimo da budemo makar ovoga momenta fizički prisutni ovdje. Kanadska eparhija koju predvodi vladika Georgije uskoro će obeležiti 20 godina. Tim povodom objavljena je i prigodna spomenica. Eparhija je osnovana 83. godine 10. oktobra. Od 84. godine ja sam tamo episkop i zaživila je eparhija svojim životom. Ima 26 parohija, prostire se od Atlantika do Pacifika. Jedna od najprostranijih eparhija u svijetu, ali nije tako brojna koliko srpskoga življa ima tamo. Računa se da oko 200 do 250.000 Srba živi u Kanadi. Prosvećeni, na kraju da vas upitamo, kada ste polazili u otadžbinu, šta su vam poručili naši ljudi da nam prenesete? Pa, stalna intencija, a svakako to je želja da smo mi deo istog tog naroda, da iako smo fizički udaljeni, da smo duhovno bliski i da uvijek može se računati na to da koliko god očekujemo od otadžbine pomoć u
duhovnim sadržajima, u kulturnim. I otadžbina može očekivati od nas kao sastavni dio jednog istog bića jednog naroda. Mi se osjećamo deo istog naroda i na taj način svjedočimo bitisanje na tim prostorima. Na promociji Istočnika čula se i izvorna pesma. Narod kaže, kada je teško, onda je važno i zapevati. To je na najlepši način učinila Svetlana Stević. Etno muzika nešto što sigurno svima prija. A koleginica Mirjana Raičević istraživala je šta karakteriše štampu u Srbiji danas i u kojoj meri ona podleže uticaju vlasti. Da pogledamo. Pitanje je koje smo svi mi bar jednom do sada sebi postavili. Sudeći po sadržajima koji se mogu pročitati u širokom spektru ponude dnevnih izdanja, nedeljnika i mesečnika u Srbiji, odgovor bi mogao biti da. No suština nije u tome da se sve i svašta piše i da je to pokazatelj slobodne štampe. Naprotiv, valjalo bi znati da li je i u kojoj meri naša štampa kontrolisana u veoma složenoj društveno-političkoj situaciji, da li zadovoljava potrebe svih građana čija su po neminovnosti ideološka opredeljenja različita. Da li je naša štampa slobodna? Pa ja mislim da jeste. Ne znam. Neki listovi jesu, neki nisu. Mislim da nije kompletna štampa slobodna. Mislim da jako puno uticaja ima. Da li je slobodna? Pa slobodna je, verovatno. Verovatno je slobodna, samo uvek je u funkciji nečije narudžbe. Nemam poverenja u štampu. Ima li slobode štampe kod nas? Ne. Sam kolega po profesiji, pa me dosta toga interesuje, gledam, slušam, čitam. Treba dosta novina kupiti ili izvora poslušati da bi se zaokružile informacije. Ima još tu dosta prostora za osvajanje slobode. Kako biste okarakterisali danas štampu u Srbiji? Proslavići nedavno svoju 100. godišnjicu, bili smo u prilici da konstatujemo da je situacija na medijskom tržištu uveliko slična onoj koja je postojala kada se pojavio prvi broj Politike pre 100 godina. I danas, kao pre 100 godina, u Beogradu izlazi 30 listova, ali mnogi su, nažalost, ogrezli u intrigu, senzaciju i traže prečicu do tiraža. Mi u takvoj situaciji nastojimo da budemo glas razuma, političke umerenosti i odmerenosti. Naša štampa još nije dovoljno prilagođena tržištu. I onda mi praktično imamo jednu situaciju u kojoj se sve u ovom društvu i štampa, sve se okreće tabloidima. Tako da štampa prosto gubi jedan veliki i važan prostor u društvu, ali ja se nadam sa razvojem društva da će to da se napravi jedna preraspodjela, tako da nema potrebe da sve novine u jednom javnom mnjenju budu tabloidi, nego to će se napravi jedna preraspodjela, onda će dio novina uvijek veliki, tako je to inače u tim zemljama zapadnim. Tabloidan, on se bavi tim temama koji donose ogromne tiraže, a drugi se bavi ozbiljnijim temama, ali to onda ima također svoju publiku u društvu i od tog može se živi. Mislim da je danas osnovna sredina dnevne štampe u Srbiji, osim što je tako brojna, da imamo više dnevnih listova nego u posljednjih 50 ili 80 godina što je ikad bilo. Ali mislim da je postala i otvoreno pristrasna kad su u pitanju
politike, ideologije, stranke, pa i neke ličnosti. I da je ranije pristrasnost u štampi bila očiglednija. To je bilo za i protiv države i vlasti, a sada je to prosto ovako difuzno. Maltene svaka stranka ima svoj list ili svaki bogataš ima svoj ili svoje listove. Da li politika podleže kontroli i uticaju određenih vladajućih struktura? Pa uvek je u štampi bilo ambicija određenih vladajućih struktura da utiču na politiku zato što je uvek bilo važno ono što se pojavi u politici, međutim kontrole i uticaja danas nema. Kontrolu nad politikom vrše samo njeni urednici. Kad je vlast u pitanju, mi se ponosimo time što izbjegavamo uspešno, bar za sada u ovoj relativno kratkoj istoriji lista od 7-8 godina. Uspijemo da izbjegnemo utice iz vlasti i trudimo se da prema tome budemo krajnje osjetljivi i oprezni. Znači, ne zato što smatramo da su vlasti po sebi loše, nego zato što je to loše za novine i loše za čitavce. Moje iskustvo dakle da kontrole nema. U slučaju da postoje neka vertikalna kontrola, šta znam, iz države ili iz nekih drugih centara moći. Uvijek postoji potreba ljudi koji su važni u javnom mediju da njihova slika u medijima bude bolja nego što je inače. To uvijek postoji, tu ništa nije nikakav problem. Samo problem kako se ti uticaji sprovode. To kod nas se naravno dešava kao i sve, to su malo grubi načini, znaju biti grubi načini komunikacije, ali ja mislim da se to u principu ne razlikuje mnogo od stvari koje se dešavaju na zapadu, što je nama uzeto. Mi čitavo vrijeme pričamo o našem stanju i tom što bi mi volili da budemo. Vreme za goste sa naše domaće muzičke scene. Čast mi je da pozdravim nove spomenare. Dobar dan, dobrodošli. I pesma Što me ljubiš. Izvolite. Tužni osmet na tom licu, a oči izdaju. Oči tvoje su zapune, meni mira ne daju. Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Zar ne možeš da preboliš ljubav što ti stvara bol? I kad kažeš da me voliš i ja osjećam nisam tvoj. Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Jedna tuga drugu stvara, jedna suza suze dve. Da sam tebe prvi sreo, drugčije bi bilo sve. Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Što me ljubiš, što me maziš, kad me ne voliš. Zar ne možeš staru ljubav da zaboraviš? Idemo i na sledeću priču, na našeg novog gosta, gospođa Bojana Mihajlović. Dobar dan, dobrodošli. Kustos u Narodnom muzeju Srbije i koordinator programa Međunarodne smotre arheološkog filma. Kažem, ima vas ovih dana svuda, pa mislim da su već i gledalci navikli praktično na vas. Zaista jedna lepa i velika kulturna manifestacija, rekli smo 5. po redu Međunarodna smotra arheološkog filma, ali po značaju, rekli bismo, nadmašiće sigurno sve ove prethodne i po broju učesnika, s obzirom da gotovo sve evropske zemlje učestvuju. Nadamo se i to nam je, moram da kažem, i bio cilj. Naravno, trudimo se iz godine u godinu da budemo
sve bolji i što je sadržajniji. Narodni muzej inače redovan domaćin ove smotre, znači negde od 1998. godine. Ova godina je značajna koliko po broju učesnika, na kraju krajeva i broju filmova koji će biti na repertoaru u toku ove smotre, toliko i po tome što je ova godina prva godina gde Narodni muzej na neki način kompletnu organizaciju preuzima na sebe, ali naravno uz saradnju sa našim, da kažem, stranim saradnicima. U ovom slučaju u pitanju su Goethe institut, Francuski kulturni centar, Italijanski institut za kulturu, Austrijski kulturni forum i ambasade, znači sada Belgije, Bugarske, Švajcarske i Sjedinjenih Američkih država. Naišli ste na maksimalno angažovanje svih ljudi. Apsolutno, ja moram da kažem da tu rade na nikad našim nema prostorima. nikakvih problema. Ljudi su krajnje kooperativni, krajnje blagonakloni, stalo im je, moram da kažem, da učestvuju. Na kraju krajeva, što je po meni sasvim razumljivo, to je jedan od načina da oni nama prezentuju svoju neku kulturnu baštinu kroz arheološki film. Dakle, učešće beležimo 9 zemalja, je li tako? Od toga 22 filma, ako se ne veram, su 22 filma, jeste. Od toga mogu vam reći, to je tradicionalno već 6 nemačkih, znači 5 francuskih, 3 su italijanska, 1 je švajcarski, 2 belgijska, 1 je američke produkcije. I ove godine, moram da kažem, imamo posebno, jedan austrijski, izvinjavam se, posebno zadovoljstvo, nadam se da ćemo videti, naša 2 domaća filma, pošto moram da priznam da mi malo u odnosu na svet poprilično zaostajemo u toj vrsti filmske produkcije. Dajte malo nam predstavite filmove s obzirom da su vrlo interesantno, je li tako, prikazani, da su tu korišćeni razni efekti i razni uopšte pristupi filmu i prezentaciji. Da, za razliku moram da kažem od prethodnih godina gde smo imali vrlo šaroliko, to znate, sadržaj. Ovako, bilo je tu i reportaže i raznih novosti. Ovako, ove godine reklo bi se da je reč o vrlo ozbiljnim ovako naučno-obrazovnim filmovima koji recimo maksimalno većina koristi kompjutersku animaciju, Znači, 3D projekcije, znači idu apsolutno u korak sa tehnikom, tako da mislim da će to ekstra biti zanimljivo ovako za našu publiku. Sigurno i primamljivije za publiku. I primamljivije, znate se, mi volimo da vidimo nešto novo i koliko mogu mirno da kažem sada kao arheolog, koliko za stručnu, toliko apsolutno i za širu javnost. Ja mislim da će decu najviše zanimati možda film o dinosaurusima, a ja moram da priznam da mi je pažnju privukao i film koji govori o starom gradu Efesu, antičkom gradu. Oni koji su bili možda na letovanju u Turskoj znaju da se on nalazi pored Kušadasija i svi oni koji su tamo bili sigurno su to posetili. Je to beše film francuske ili italijanske produkcije? Film je austrijske produkcije, režiser je Alfred Wendel. Sjajan je film, zaista, toplo ga preporučujem svima u ostalom kao i sve ostale filmove. Što se tiče Dinosaurusa, reč je o filmu Povratak dinosaurusa. To je film francuske produkcije i zaista mislim da će biti prava poslastica za našu nešto mlađu publiku. Izvrsno zaista urađen. Pa da kažemo i to da ste poseban termin odvojili baš za školsku decu, je li tako? Da, novina ove godine je to da ćemo, dakle, od ponedeljka, od 23. 5 radnih dana, znači praktično od ponedeljka do petka, imati prepodnevne projekcije od 11 časova, znači u atrijumu Narodnog muzeja, za beogradsku školsku omladinu. Znači, animirali smo malo osnovne, srednje škole, očekujemo posetu. Ali i za sve druge. Naravno, ulaz je naravno slobodan za sve ljude, da ne kažem, koji prođu pored Narodnog muzeja i požele da pogledaju neki film. Imaće mesta, ne moraju karte, znači mesta da se rezervišu. Festival počinje večeras od 19 sati. Da, svečanim otvaranjem. Predviđeno je da večeras odgledamo, znači 2 su projekcije u pitanju. Festival će početi praktično nemačkim filmom Huni, Atilin juriš na Rim i francuskim filmom Zaboravljena uskršnja ostrva. Bojana, hvala vam i želim vam zaista da sve protekne onako kako ste i planirali. Hvala najljepše. A mi sada možemo pogledamo i pesmu koja je prošle godine bila na Beoviziji, mislim na 8. mestu. Reč je o grupi Mogul, znači njihovom izvođenju. Beovizija i Eurovizija su naredne 2 dana u Beogradu, a ova grupa će nastupiti i na jednoj i na drugoj manifestaciji. Pa da pogledamo prošlogodišnju pesmu. Što sam
sam razbila čašu punu tuge po njenim vratima. Ni malo se ne stidi što sam otela plamen tvog života sa njenih dlanova. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Se ne stidi što sam gađala ljubomorno srce u njenim grudima. Ni malo se ne stidi jer sam iskrena. Dobra je za druge, a za tebe sam ja. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Neka pukne od pesa, moje su oči vatrene kapene, a njene hladne varljive zelene i nisu za tebe. Koliko će biti hitova na predstojećoj Beoviziji i Euroviziji, vidjet ćemo tokom narednih dana. Znamo da na Euroviziji nismo bili puno 12 godina, pa valjda će lepo da krene. Mi vas pozdravljamo, hvala vam što ste bili zajedno sa nama i družili se u emisiji Most. Mi vam najavljamo druženje za 7 dana ponovo, naravno na isto mesto u isto vreme. Doviđenja.